Неко бор насихатија каква тикнова. Ај две мануша бут лесно перена ко туѓа лаф, ем дозволнено туѓа лаф ја те перавенле. Не само ека керавту ке некасар да лафи те кере и талосар те пуде која чавдо жари. Ка пуде ама ништо да не те добине. И лулуди сар лулуди ки мули пуф на садинела. Само камеля керел. Миек бути требела те джане. Ко уче тана ома кя наресен. Ома кя ко тикне тана джана. Ко мочиришта. Мелали пакаиси. А те дикја тутарица. И манеа, а Аллах ваздел околем кој пакјана, а дозволинена, а савке тикне мушичке, те загрозинен тро интегритети. Ко некогаш укатало то веламен проблеми, а не касар. Се тогаш чачипаске кадика јавер страна со гаравела искрено чаламенге колескоро калби. Мажалин тут китери бути. Шај со жалинеа тут артери пари бути, а двајтало суно некаске со на не вработимо. Исто да ту мажалин тут ачалторо немирно чаво. Се офтало суно некаске касна не максами. Мажалин тут ачалторо тикно кер. Торо тикно кер и тало суно се коле кираджиаскор. Мажалин тут китери тикни плата кобор харица примање и ситут. Се шајтери плата торо животу и тало суно се коле борчлиаскор. Увек ваке елхамля чалторо састипе со и ситут. Си вредносте састипаскири джанела само насвало. И мабистер тери истајност ке Аллахескоро дром и тало суно се коле кескоро Уасу асарга била чодром, а два била чодром, улосе бепи, те нашалел поро вактики коцка, ко разна харамија, те нашалел поро комодитети ки дуњај. Олај те ракел тутем тере фамилја, ове алласке која ракиве, Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва берекату.